Arvili society nalosik tiaso timnitim kwatiama abama izanzabu jisote khwa nyi zaiti khwa khujso chami kwabi ti phawati yoha pholo nyabi ododo khujso ju ngalo ti tuku ha kutsku khothe ododo khujso te khovumu so ti phadabunya ti phawati jompo nyete Romania kwekwa tola nama kakala nama bi khwama ngalo kulunga mabunya ti phawati jompo nya ododo khujso kwa choli nama kakana nama bi dujasi ko ti phawati jompo ny ododo khujso kwa cholyama kalyama junya ododo khujso nya catholic khujso kwa bi ti tu ngwa hali tsekhothe catholic khujso kwa bi halyama ngalo kulunga mabunya ti phawati jompo ny ododo khujso kwa kalyama nya amyache vulo yama chamida ma thima mingalo sini jo phabuli ti phawati jompon ododo khu sokhu kwa kalyama junya mawale khwama khu sonni ma wale nama bi slimu nama bi setu ju ngalo bi chami thu kwa pota mangalo ti phawati jompon nya ododo khu sokhu kwa bi ti phatabuli chola nama bi kakala nama bi khwama buni ododo khu sokwa bi jesus za amya chityama kwete kwe ngama ukraine kwe kwa nyeto ti khothe kalyama cholyama ngalo ti phawati jompon Ukraine kwe kwa nyeto ti khothe chilyama jithe ti phawati jompon ni sathyama sathuknya anuthe runya mawale ho mashule ho ngai mi amunya ayinza ti ro choti ro ninu le ho sin wale ho nama tale ho nama bi ijichilo bi ti phawati jompon li bekama ngalo komale ma ti phawati jompon li latin lipia bi bezedi anuma lipi chute mashule ho mawale ho mate amunya wanama bi setule biti phawati jompon nili bekama bekhangami choma ngalo tituku ha hi chi hi khothe ti phawati jompon nya khujso khu kwa amyache ranchama tuite bopu bochusin khujso ti mali ti mawale ho shile ho nama bi setuna ma bi thui kwa bukama bochukama mingalo ti phawati jompon nya nto ti khothe greek kwe kwa kalisin ododo khujso bi catholic khujso nya ti tun ha kuchti kho mawale ho mashile ho ma muli nama bi setu so ti phawati ti wa mingalo ti phawati jompon nya ododo khujso kwa bi ti phada thiro ngama archbishop Christo Dolax bi satsu khu jile ho sin sathukama mingalo ti phawati jompon nya bi ododo khujso kwa bi ti phada ngama archbishop Christo Dolax ti phawati bi jile khwathe sathukama sathukhnya catholic khujso nya ododo khujso te nali nama bi thu buchama bi komale matsi catholic khujso nya ododo khujso te amya chi ngulyama chute thu chi sa chi bosin pemagama ngalo komale matsi ti tun hali khothe sile khwama dile khwama jikwa Constantinople wakhuni damate chekama tengai mi pemagama ngalo ododo khujso kwa bi ti phada ngama Christo Dolax nya catholic khujso li yikama ngulyama chemya shite ngwanu khujso te gejilama sathu khute ngai mi mapa ja bi pemagama mangalo kothe ti phawati jompon li sathu gama sathu khunya anuthe catholic khujso kwa bi jesus zabunya nowa te amya chingulyama chelyama chungai mi choma ngalo anuthe yichalyama yingulyama chute sipa yesu jesu li kagla nama ngwa diangu bi ti phawati jompon li ododo khujso kwa bi ti phada te begama ngalo kothe ododo khujso kwa bi ti phada nya amya chi kachi sin le kwadama mi ngalo ti phawati jompon nya bi ododo khujso kwa bi ti phada buni ronya chido polo usabek udo shido chama ite kwa wale ho sin thu de chengai mi bukama mi ngalo ti phawati jompon nya bi ododo khujso kwa bi ti phada buni ronya amu kwa bi khujso nyama nya thiro chotiro wale ho sin khujso kwa tiama jesus zabute hati phokwa bumula nama bi setu jile bi komale ma chi anuthe yingulyama yichalyama chute ngai mi gagle hosin ti ro choti ro ayinza ti ro ali bi ninu le khonama bi thu kwa boti kama mi ngalo ti phawati jompon nya amya che setu si jesus zabu wale ho shuli ho nama bi amya che setu so ti phawati ti wa mi ngalo thimanya khu so cha mi kwa bi ti tuku ha ku cheko khothe ti phawati jompon nya bi ododo khu so kwa bi ti phadabu jile khwama chu ngalo na lokro glasu ajisute khushamuwa